en liturgia de palabra. Ora nos celebrar una fiesta, nos comida otro por mí. Después nos vai começar a papiar com outro. Esse também está passando na liturgia de palavra. Nos sinta, escuta o que Deus manda para nós. Esse nos lesa for de Bíblia. A Bíblia é partida em diferentes vidas. Nós temos o Testamento Velho e nós temos o Testamento Novo. A primeira pira de liturgia de palavra nos chama a primeira leitura e aceita o ler fora do Testamento Velho. O Testamento Velho consiste de 39 livros nos sinta e escuta. Leitura da comissão. O sacerdote ou outro reino da lesa fora de Bíblia. Nos atende de Deus. O atrás cielo e terra, de Abraão e Isaac, de Jacobo e David. Nos atende com Deus ajuda o povo judío sair por Egipto e lo que o profeta da conta de Jesus. E ora a primeira leitura acaba o sacerdote da pisa palavra de Deus e a nossa contestar com Nostra alababo Senhor. Essencialmente, é aqui Deus aponta nós. Leitura for the book de Gênesis. Di vida te avisavo que da fiel, respeta su nombre, pa sobra et a Dios. Reglanan di vida, pan cantanan. Reglanan di vida, pan sianan. Dios di, cueta e único. Respeta su nombre, Dios di tapa viva y también respeta los grandinas. Después de la primera lectura, nos reza o canta el Salmo responsorial. Ese nos baja del Testamento Velho. Tem 150 diferentes canticas ou oração. Jesus mesmo usa roupa psalmo para sua oração. Por exemplo, ora Jesus estava clavado na cruz e está quase morrer, ele diz: meu Deus, e como vou abandonar-me? Essa é a primeira frase de Salmo 22. Salmo responsorial.
Também nos attende Kiko e apostolman a Pisa e scrivi di Jesus e locana a hasi e experiencia. Pot attende Dios mes conta da pesei sacerdote da Pisa después de lectura palabra de Dios, lo cual significa es aquí da Dios te conta nos. Pesei nos te contestar, nos te alabamos, Señor. Después de bonita cantica bonita, sacerdote te lesa voor een parte speciaal die Bijbel, het Evangelio. Para respeto, tu hende talanta para, nos attende de Jesús, su vida y milagros y lo que tiene de bisa para nos. Nos attende de su sufrimiento, muerto y lamentamento por el muerto, y la Pascua de resurrección. Nos attende Jesús mes papia, door el sacerdote. Pesei sacerdote da bisa después de lectura del Evangelio, palabra del Señor, lo cual significa, es aquí Jesús te conta nos, y nos te contesta, gloria na voz Señor Jesús. El Evangelio de hoy, esta palabra de Dios, está sacada por el book de San Juan, capítulo 13, versículo 31 para 35. Muchanan, ¿quién es aquí? ¿Quién es? ¿Jesús? ¿Quién avisa a Jesús? Un aplauso. Sí, así na mes, es aquí está Jesús. ¿Y quién es aquí ahora? ¿Ah? ¿Quién es? Ah, falta. En nota San Pedro, este famoso pescador de gente, por Jesús a una llave de porta de cielo. San Pedro estaba el primer papa de Iglesia Católica. Muchanan, vos sabés quién tiene llave de porta de cielo ahora? ¿Quién? Papa Francisco? ¿Quién avisa Papa Francisco? Sí, así na mes. Papa Francisco es un que tiene llave de porta de cielo ahora. Pero vamos back na emener aquí. Sí, emener aquí. ¿Quién está? ¿A vos a quién está? Emener aquí está Judas. Es un que ha traicionado a Jesús por un sunchi. Y placa. Wak su cara, toda bia está. Wak su barba. Tabata, na última cena, ora que Jesús avisa que de sus apóstolos lo va a traicionar. Jesús avisa a Judas, vai y hace lo que vos mestre hace. Judas a saliva. Jesús avisa sin aqui agora, na resto de apóstolos que queda em sala. Agora, eu de gente tá a glória e Deus tá a glória dor de je. Quem tá eu de gente, muchanan? Abusa? Quem tá eu de gente? Sim. Jesus tá eu de gente. Para sobre Jesus tá eu de Mama Maria. E Mama Maria tá gente, mesmo com nós. Jesus avisa nos, por favor, nos lo vai presenciar algo hopi grande, camina turgente, tabai hayasa, o Jesus ta Dios. Como que gente tabai hayasa, o Jesus ta Dios, gente lo comienza a querer de Dios, y que Dios ta existir de verdad. Sei que men, aceita lo que Jesús que men pueda vaya a gloria. ¿Abota quiere que Jesús está Dios? ¿Me entiende? ¿Abota quiere que Jesús está Dios? Un fuerte aplauso para todos que quiere que Jesús está Dios. Y un aplauso más fuerte para nos dos Jesús. Para así nos también donar gloria
Paso eta Dios. Jesús así visa de escritura así aquí. Si Dios haya gloria dor de está Jesús, Dios mes lo demostra gloria de ello, de gente de Dios mes también. Y Dios también hace aquí beque. Jesús avisa apóstolan y a nos también así aquí. Millonan estima. Wow. Abo también. Querta yo estimar de Dios. Isa mami wak. Para bom. Jesús no avisa miyu, sino Dios avisa miyu estima. Dios avisa millonan estima. Lo me nota para mucho tiempo más junto con vos. Lo buscame y manera me avisa autoridad na judío. Assim me avisa vos agora aqui também. Caminda me tabay, vos no por bini. Kiko, camina Jesus tabay, nos no por bini. Mucho nang. Di kong nos no por bay, camina Jesus tabay. Quizás pasó unos ta mala mucha ainda. Quizás unos no te gusta así nos hay suerte. Quizás unos no te tienen nos camber limpio y te gusta plama turcos en casa. O quizás unos te perde roupa y tiempo delante de televisión, tablet, computer o celular. Quizás unos te gusta propia palabra malo, brinda con otro. O quizás simplemente nos no te estima nos prójimo. Van a entender lo cual Jesús te avisa. Jesús avisa así aquí. Camina mi tabay, vos no por vini. Jesús así avisa. Mi ta duna vos un mandamento nuevo. ¿Qué es un mandamento, muchacha? Mandamento está una regla para turcos por canabón. Si no tiene mandamento, tu gente está así lo que no quiere. Pero ahora Jesús avisa que esta va a darnos un mandamento nuevo. ¿Es ahí quien men? ¿Que tiene mandamento viejo? ¿Cuál es mandamento viejo? Ah, hopi bom. Un aplauso para vos mesmo, chanang. E 10 mandamentos nan, te sunco Jesús te referir na mandamento nan viejo. Quem sabe algum de 10 mandamentos nan? Laga nos van repasar nan junto. Mandamento número 1. Adorar Dios estime más que turcos. Mandamento número 2. No usa Dios su nombre sin menester. Mandamento número 3. Santificar día del Señor. Sabe que tem mandamento não que tem diretamente a ver com Deus. Agora nós também seguimos que o mandamento não que tem a ver com gente, com o prójimo. Mandamento número 4. Honra botata e bomama. Número 5. Não mata. Número 6. Seja fiel na boca casar. Número 7. Não horta. Número 8. No cae arriba otro gente. Mandamento número 9. No desea cosas deshonestas. Y último mandamento número 10. No desea de cosas de otro gente. Hopi bom, aplauso para vos mes. Pastores não que te acorda ng 10 mandamentos não. Pero Jesus está para pedir um mandamento novo. Da quatro mandamento novo que entrou. Jesus avisa assim aqui. Estima outro, maneira ame, estima vosso. Assim na vosso também, mester estima outro. Kiko? Que mandamento novo te avisa? Ah, sim. Assim na mesmo, Chanang.
estima outro, mescos com Jesus, estima nós. Láganos tudo, vamos ser juntos, na conteo de 3. 1, 2, 3. Estima outro, maneira Jesus, estima nós. Estima outro, maneira Jesus, estima nós. Mais duro. Estima outro, maneira Jesus, estima nós. Assim na mesma, Tchanan. Agora escuta, ó. Abre vossa orelha. Pastor Jesus não acaba em não. E não acaba a hora de avisar nós que nós estima outro, maneira estima nós. Jesus assim que visa assim aqui. Se vos estima outro, tur gente lo sa, que vos ta mi discípulo. Esta dulce, não? Esta dulce de portar discípulo de Jesus. Mucha não? A vos aqui que me ta discípulo de Jesus? Well, discípulo de Jesus ta um gente, ta assim, mescos com Jesus. Ta viva, mescos com Jesus. E ta sigue, todo exemplo não, com Jesus a assim, ora estava taquinando na terra. Vou querer um discípulo de Jesus? Isa manalaira, todos não querem ter discípulo de Jesus. Me não entende, dá-lhe um grito, isso não quer ter discípulo de Jesus. Isso, assim na mesa, nós todos queremos ter discípulo de Jesus. Lá nos bambisa, Jesus, junto 3 viagens. Me quer ter bom discípulo. Na conteo de 3, muchacha. 1, 2 e 3. Me quer ter bom discípulo, Jesus. Me quer ter bom discípulo, Jesus. Me quer ter bom discípulo, Jesus. Hopi bom. Muchanan, pa bien, pa sobra, todo discípulo de Jesus, lo llega un día en reino celestial. Lo llega cielo cerca tata. Pero, para nós portar discípulo de Jesus, Kiko nos mesterá hacia trove? Kiko? Entende? Sim, assim na mes, nos mester cumpre com o mandamento novo. E que o mandamento novo está a trove? Estima outro, maneira Jesus estima nós. Láganos todos juntos, lanta para e nós vamos cena juntos na conteo de 3. 1, 2, 3. Estima outro, maneira Jesus estima nós. Mais duro. Estima outro, maneira Jesus estima nós. Agora que suave, suave. Estima outro, maneira Jesus estima nós. Palavra de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus. Um fuerte aplauso para Jesus, que Deus. Nossa caicinta, predicaste da comissão, é sacerdote da conta de Jesus, explica-nos o Evangelho, assim nós atende com Jesus.